thakathi. Imali idliwa yini ukuthi uzobe namasokisi nje umdala. Yazi mangibona lamasokisi. Ngifike lokuhleka ngoba ngikhumbuleke indaba eyake yenzeka. Mana ke ngokuxoxela indaba. Ngake ngathi ngiseGoli lapha ngahlala kwenye indawo ekuthiwa iseCrown. Le ndawo eseCrown kwakuyimayini kudala eCrown Mines. Imayini kudala. Ngihlala nenye insizwa laphana okwakuthiwa umntsholwane. Kwakunensizwa ke lapha lolu hlobo lamasokisi ayinuka ngendlela eyisimanga. Isebenze enkontrakini lapha imisibuyile ikhumula amasokisi wawuzwa ngayo ukuthi ayi cha sebuyileke lo mbhemu usebuyile impela nalamasokisi akhe. Alright, kanti lo mbhemu ke wayejwayele ukuyiphekela inyama yangaphakathi yabona ithumbu itwani yabo eyiphekela inyama ngaphakathi njalo bese eyalibeka ibhodo ephume ehambe yebangani bakho zabuye ebusuku mhlambe ngo11 esezongena endlini. Kunensizwa ke zayiphethwe ukukhohlakala kakhulu lapha kule ndawo owuthi uphuma zingene zidla ukudla kwakho kusebhodweni. Zingene iphaka inyama yalombhemu zidle ishibhodo kanjalo ihambe. Hey, lo mbhemu lokho yenzeka lecelo ke ekhalile bafowethu. Njalo mangiphekile la kunabantu abadla ukudla kwami. Kanti letho bafowethu ayikho right, ayingiphathi kahle. Ngiyabuya ebusuku sengidakiwe, angisenakho ukudla sekudliwe. Hayi, wonke umuntu ke ephikeke ethi wonke umuntu hayi mina ngaze ngize ngidle ukudla ngazi lutho indaba yokudla. Alright. Ngelinye ilanga bese le ndoda ingixoxela ithi wemfoka mthetho ngithi ya athi yabona labantu abadla ukudla kwami ngizobathola kahle ngithi uzokwenza njani athi thola uzobona. Ngithi mina mfethu uhlezi ukhala ngayo lento ngempela yenze mfethu ukuthi kwenzeke ukhathele phela lento uzokwenza njani athi hayi khuleka mthetho ke ngutshele ngoba angithembi umuntu. Hayi lungileke cha ukuthi ngelinye ilanga inkuzimalanga ngasho ukuthi le ibuye nenyama yangaphakathi uyabo bese ingasayipheki inyama yangaphakathi vele iqobela amasokisi la kule ndawo enuka iqobela amasokisi yawafaka ebhodweni yawanonge yafaka iNorox yafaka uanyanisi yafaka zonke inongo yafaka isopo abile lamasokisi angithi akithi vele lawo lamasokisi ayanuka nje vele sekunuka nje ikaka vele ezinyama ngaphakathi. Zangena imambana lezo eseshiyile washiya ibhodo lekophu ubaba zafika imambana zadotsa ibhodo shuthi zidle bomnyameni zidlele bomnyameni ixhafasa lamasokisi. Zixhafasa lamasokisi ziyagunya ixhafasa lamasokisi ziyagunya. Zaphuma sahamba. Yabuya lensizwa yawumemeza ithi womthetho ngithi mina yafo ithi awuvele la cha kase ngiya kuyona ngithi ithi yazi kwenzakaleni ngithi kwenzakaleni uthi ngiqobela amasokisi anukayo ngawafaka ebhodweni ngawanonga ngaqeda. Zafika lezinto zadla amasokisi. Ngakusasa kanti weekend umgqibela akekho osebenzayo. Iyavuka ithe wemadoda. Lo kade edla ukhari wami ubedla lawo amasokisi anukayo bengayona inyama bengiphekela amasokisi ngawanonga ugunya amasokisi kwabonakala ke insizwa ikonyuluka. Kwabonakala ke insizwa igonyuluka ukuthi shuthi zavela lapho insizwa zidla ukudla kwakho ukuthi awubafowethu ngidlaza ingane ngithi ikonyuluka amasokisi ayaziwa lamasokisi akho ukuthi awanuka kinima. So ngibona lamasokisi ngikhumbula lo debela lo mbhemu ukuthi ayibo akabe kwaba khona into ekanje. Hey ngaze kahle ngathi ukubona lamasokisi hey
angikhumbuza liyatsizwa kodwa ke ningabohle into eninganikiwe yona.